الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مصيب أجل بتدو بهراي باوي يتد الله سبحانه وتعالى دوانو نلا دو محمد صلى الله عليه وسلم إذن ترو جومرا سبحانه وتعالى إن فكنتني تيمينغول تاتي سوما يالا نونا إن تيمينين إجام haray en tori kemo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo newnan en taweɗen timmugol kadi lewru ndu fof e lebbi kadi heewɗi hara hiɗen e jam enen e ɓeygureji meɗen haray no famirɗon noon alan sarare kala haray fottete ka juulirde ɗo fi ɓeydodirgol ko yowodiri e kaɗo dina meɗen surtout ko yowodiri e ndu lewru suumaye ɗo fewdo ka suumaye ɗoɗe saabu noon haray ɗon andi no hani nde goɗɗo no rewa Allah subhanahu wa ta'ala hara ko ala bayyina hara ko e hoore gandal hara hinayi on tigi rewu tun rewgol ngol no hani hara ko e hoore gandal hara hiɗa andi ko watta kon o sumaye ɗo farillaji mum ko jelu sunnaji mum ko jelu sartiji mum ko jelu sartiji sellugol e sartiji waɗɗagol ɗiɗo fop hiɗa duwa andude donc hay si tawi na rewnodirdi noon kono neɗɗo no duwa heɓde gandal ɗum ɗo e ko ɗum ɗon ɓurata wonande mo facile inchallah e ngal ɗo dewal ino toon kadi ko tawata si goɗɗo no hoori himo yaafa si o waɗi ino toon ko tawata piiji goo on tigi o newnanaka donc ɗiɗo piiji fop ko tawata ko si janngama si ando si janngaka ɗi andotake donc haray ɗe wiya billahi tawfiq inchallah iɗen adora andingol ko honɗum woni farilla korka farilla korka hino woodi sa dépend ko deftere honde tugiɗen e muɗum karmakoɓe meɗen ɓen hiɓe yehi piihu ngotu no toon hiɓe fotti e makkum kun ɗon ko farilla amma piiji luttuɗɗin woɓɓe no ƴetti ɗiya naɓi ka sartiji ƴetti ɗiya naɓi ka sunnaji jon noon fi hawtidirgol ɗum ɗo fof ko honɗum wiyeten ko woni farilla korka goo on ko honɗum ko al imsak jogitagol ko honɗum jogitete ko wondema a ñamata a yarata a rendata jogito hundu kon fiita on tigi ñamu yara jogo farji on fiita rendu ko ɗum ɗo wiyete jogitagol ɗum ɗo ko farilla si a jogitaki haray korka kan kawata sellude donc jogitagol ngol ko farilla al imsak jonno ko ila honde sa jogitete ko min tulu'il fajri ila ghurubi shams bi ka fajiri on feeri ɗon ko yon tigi jogito haa ka nangi ngem muti ɗon on tigi timmina korka kan ka natugol jemman jomirawo daali summa atimmu siyama ila layl na timmina korka kan ka natugol jemman jon non ka jogitagol ɗo taw jomirawo o wi sulle hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad sulle ha tawa garawol ɓalewol ngol e danewol ngol ɗi watti seedude ka ɓangata ɗon karama koɓe wi ko fajire o woni ko fanda ɗon woɓɓe wi ɓay Allah wi ko garawol ko gara tawa sa waɗi ni anday ngol ɗo ko dane ngol ɗo ko ɓale ala kulli hal ko ɓuri wonde kon important alhamdulillah bono enen wuurɓe ɓen e ndiɗo leydi hiɗen jogii calendrieji taway ɗi ko rabitatul alamil islami woni ko moƴƴini ɗi ligue de monde islamique on ta ko hoolaɗi fewndo ɗo hara hiɗe wawi sullagol ha 5h35 kaɗum yoni wo ko yontigi aretu si wona ɗon 1 minute ɓe noddina koye madito ɗum 5h30 ha 35 sulloɗen ha ɗon ka ɗum ɗon feƴƴi wo hande kadi yontigi accirni sullagol ngol yonno wiɗen farillaji korka kan goo on ko honɗum ko al imsak jogitago no wodi adintimɓe ɗum wi anniyagol ngol ko farilla saabu hunde nden sellata e ɓawo anniye kono wodi nattirɓe anniye on ka sartiji don hiɗe wawi wigol ɗiɗi on tawontino wonde anniye honɗum o hoora woni suumaye saabu hiɗa wawi horugol goɗɗum go ko wana suumaye ete kadi anniye korka kan ko yon tigi anniyo ka debi ɗo o walida e muɗum jango mi hooray go'o jango mi hooray ɗiɗi jango mi hooray tati maɗum aa anniyoɗa nde wotere mi annike mi hooray suumaye ila hande ha ñande ndulami ɗum a fowtini hoorema
a horay hatimma capantatima hañande juldandu yi'awo ko ɗum ɗo wiyete anniya gongol donc no wirɗen non nane on tigi jogito hara ñama liyarali min tulu'i alfajir ila ghurubi shams bi ka nangen ma bi ka fajiri on feeri ɗon ha ka nangen mutoyi ɗon on faami donc ɗum ɗo kadi ko farilla karmo koɓe go ɓetti ton honɗum kadi ɓeyni zamanu ka jogitete ɗon ɗum kadi ko farilla a wawata horirgol jemma ko ma horira ñalorma donc ɗum ɗo kadi haray ɓe watti ka farillaji donc haray koye mandi to ko anniyatu al imsak azzaman ɗiɗo tati ko annuye on e jogitagol ngol e zaman ka jogiteteɗon ɗiɗo ko ɗi farilla fottagol ngol e mum 100% ko jogitagol ngol hara ñamali yarali rendali ɗum ɗo ko farilla sen wi ɗon yahen direct ka sunnaji ɗin ka korka woɓɓe kadi no hawtidiri sunnaji ɗin e nediji ɗin sen daari wano deftere cheikh aboubacry jabri jazairi nden minhajul muslim en taway kamɓe hiɓe maaki ɗon sunnaji korka goo on ko honɗum ko ta'jilul fitr yaawingol huntagol ngol ko on won ɗum si futuro heewi tun tawen habbo goɗɗo huntoɗen kisan nela sallah sallam ɓe maaki si nange muti haray hoore ɗon taƴi ko ɗum holliri no nange ngen mutiri ko ya taƴu kisan donc haray ɗum ɗon hino wiye ta'jilul fitr ɗimmum ɗum honɗum addu'a indal fitr aw indal iftar du'agol fewdo on tigi taƴata honɗum e du'a allahumma laka sumt wa bika amant wa ala rizqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart jangol o du'a ɗo ko sunna karamo koɓe goo no wi on du'a ɗon hadis ka warɗon no loyi ɓe wi ko ɓuri sellude ko goɗɗo gono ton dhahaba zama'u wabtallatil uruq wa sabata al ajr inchallah ɗum ɗo ɗon ka kay yehi ɗaɗi ɗin fontike baraji ɗin tabiti ɗum ɗo ko sunna no jeeya mum honɗum tawgol ko taƴirakon ko hunde fuujunde nela sallah sallam hiɓe taƴirayno tamaro haray ɗe fuuji imma tati ma ɗum jowi ma ɗum jeɗɗi ko ɗum ɗo no ari e hadis wonde nela sallah sallam kana yuftiru ala rutabatin ko tamaro loppiɗe ɗen ɓe taƴirayno rutab fa in lam yakun fa ala tamaratin si ɗen ɗon ala ɓe taƴira o tamaro ko woni jindude ɗo ka cartonji sifa ɗe ko marɗen ɗo fa in lam yakun hasawatin min al ma ɓe ƴetta ndiyam ɓe taƴira ɗum surɓanɗe tati harana buy donc haray ɗum ɗo ko sunna taƴirgol ko fuuji donc tamaro ma rutab e yawina kadi taƴugol ngol du'o kadi ndehino taƴa ɗiɗo fof ko sunna si feƴƴi e ɗin ɗon no ton kadi e sunnaji korka kan honɗum ko wiyete kon ta'khiru suhur nennugol sullagol ngol ɗum ko sunna sullagol ngol e hoore muɗum ko sunna jon non ɗo en yahu ka sullagol ɗon taw no woodi tawɓe si ɓe sullike ɓe mari probléme ka estomac hara reedu maɓɓe ndun uppay ta reedu ndun ma ɓe a'ay ñallal ngal fof ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓiraka sullagol fi honɗum sabu nelaɗo sallah sallam ɓe maaki wondema neɗɗon koyo ƴettu e berko o tawnta kon e gaɗo dina jomirawo daali la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fawali wonki sinako ki tawnata kon donc haray hino hani ka on tigi sullo si tawi himo wawi kono noon si o wawata mana addanaymo tampere haray hay si o sullaki woɓɓe si sullike kadi ɓandu musa ɓe ñallal ngal fop ɗum fop e yi sifa muɗum donc si tawi ko sifa on ka marɗa haray an on hay sa sullaki donc kono noon ko sunna sullagol ngol e nennugol sullagol ngol kadi ha takko ka wagutu subaka o yonata ɗon goto e sahaba ɓen o filli o wi tasaharna ma rasulillah sallllahu alayhi wa sallam min sullo dina menen e nelaɗo sallah sallam ñande goo ɓe landimo jon noon hakkunde sullagol molngol e juulgol subaka on ko combiyendeta wonno o wi ko gadru 50 aya ko embere ko goɗɗo jangata ayeje 50
wonno distance hakkunde kamen areti sullagol ngol ɗon e ha kamen juuli ɗon. ayaji 50 ko janngugol suratu alqalam, suratu tabaraka allazi biyadihil mulk, ngol ɗo ko ayaji 50 50 verset. goɗɗo ko jangata ngol hara ko jande normal, hara o hawja o neɓina ko combien de minutes 8 ma 10 hara ko jande normal. donc en andi ɓe wawi wiwgol haaka tawata ɗon hakkunde ka haɗete sullagol ɗon e julgol ngol ko 10 minutes dowa wonde hakkunde muɗum. jamil. donc haray sullagol ngol ko sunna, nennugol sullagol ngol ha subaka on ɓatto ko sunna. donc haray ko en mandito ɗum ɗoɗe asuhur wa takhiru suhur. jamil. joni noon si ɗum ɗon feƴƴi aren e piiji tawata neɗɗo horuɗo hino newna naaɓi ma yubahu li saimi fi'luhu, ko tawata goɗɗo si himo hoori himo newnana yo wat ɗum. lurde seeɗano e muɗum kono hina lurde lorrayde. ɗiɗo tawata karamokoɓe ɓen buyi hino yaari hiɗa newnana waɗugol. goo on ko honɗum zawqul qidr, ndarugol silanɗa weli e maafe ma on ti ɓennudey versus naɓugol ka ɗengal andalanɗa weli ma welali, ɗum neɗɗon hino newnana waɗugol ɗum. no jeeya e mum honɗum wano ƴettugol ƴiiƴam, tawiɗa mari yawgol ɓe pooɗa ƴiiƴam fiya waɗu bilan ta ko ndeññande tun feere goo ala hiɗa wawi ƴettoygol bonnatama korka kan. si tawi noon ñande goo no woodi haranaka nder sumaye ɗum ɓuri fa huwa awla, amma si tawi ko ndeññande tun hiɗa wawi yawgol ɓe pooɗa bonnatama korka kan few. dalil on ko honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki as-sawmu lima dakhala wa laysa lima haraj, korka kan ko bonnataka ko naati konka reedu wona ko yalti kon. donc poɗugol ƴiƴan ɗen andi haray ƴiƴan ɗan ɗan yaltu ɗan naata, donc haray ɗum neɗɗo hino wawi wadde ɗum. no hewtintine mum karamo koɓe goo no wi iɗa wawi kadi ɓorgol ñiire, a wawi ɓorgol ñiire. ñiire musima ɗo hande wembima few tay solution o ala inde wawa ɓorede, ɗum noon kadi bonnatama korka. no jeeya kadi e piiji ko tawata si on tigui no hoori ino wawa newnanede, moɓidirgol tuuta ma on ka nder hunduko ma haɗe ɗuuɗa moɗa, on kadi ella lato ida wawi waɗugol ɗum. no jeeya mum honɗum ƴakkangol paykum joni wano masalan mo faala ƴakkude tew kono ñiiƴe ɗen kella ma ƴakkango sifa dal goɗɗum ŋatangol mo bertuno wayra ñamgol, ɗum noon hiɗa wawi waɗugol ɗum renɗa moƴƴa fiwata feƴƴoy. no jeeya kadi e ko on tigui yaafa si feƴƴintingol nde on tigui hino sorkinoma nde wuɓo naɓugol ndiyanna no aña kono hiɗa wawi wadde naɓugol ɗan ha o fon ko hunde tata on tigui ko reno e mum, kono noon sa waɗi nde bonnata bisart hara feƴƴa yaal nder ton. no jeeya kadi e ko neɗɗo yaafa wano gollowo wano e muulin ka fari moƴƴinte ma curkiwi ma dugguwi berko wonɗon kon ko rewata ka kine yaaka nder reedu on tigui, ɗum ɗo kadi hino yaafa. no jeeya kadi e ko tawtinte ɗon pikir e hoore lurral karamokoɓe goo non jaɓa ɓe inni fiyon par ce que pikir on naata e woni kono no woodi buy jaɓuɓe wonde ɓatum haray naka hunduko rewi yeey ka estomac hiɗa wawi pikade si tawi nécessity bonnantama korka kan. donc ɗiɗo hino jeeya kadi e muɗum ko tawata on tigui no newnana gosorgol pat. wono yimɓe buyno marɗon probléme, buyno sikka mo gosori pat haray suma makko on boni la, ɗa wawi gosorgol pat few ela fo sala ton ta ɓennu tun gosugol bimbi subaka han ñiiƴe ɗe laaɓa poye wuyɓo tutta
hara ɓennaali ɗum ella fo salamo hay nokku goɗɗo heɓantama dalil wonde mo gosori pat suumay makko boni la ɗum ala no jeeya mum honɗum gosorgol kadi leggal keccal gosagol ñallal ngal fop ɗawa e gosade ella o ala no jeeya mum honɗum waɗugol parfum ɗawa wadde parfum tino wawi wadde parfum few horuɗo surtout no woodi woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hara ɓe transpira hara ɓe mar lakkere hewde ɗum no wawi wadde parfum ella ala to donc ɗiɗo fo e wayitay ɗi ni ko piiji taway ɗi yimɓe bu hino ɓittora ɗi kono hara ko piiji tawata hiɗi newna ka dina l'islam tata ɓittende ala ton o gelke donc arten e piiji taway ɗi ɗin bonnay kaɗo korka no jeeya e mum goo on ko honɗum ko rafdun niya firtugol anni o haysi a ñamali a yarali sa waɗi ko hakkilma wonde a hoora a desidi haray a taƴi wi haray wonti taƴi si a desidi tun a titigam min mi taƴi haray a taƴi har de a ñamali kono a desidi a taƴi donc hara koye watta yila annuye on ko wonti jogita mo moƴƴa o tabita o waɗa ko hakkil makko inchallah himo hoori o wona ɗon no jeeya e ko bonnata korka inzalul mani gerugol ha maniyu mum on yalta si goɗɗo waɗi ɗum haray korka makko kan ka bonni no jeeya e ko bonnata korka kan honɗum al aklu washurbu amdan ñamugol yara amdan hara tewi wi'ugol makko amdan a tewi holliri jaka hiɗa ara ñamugol hara tewaki hiɗa ara yarugol hara tewaki surtout ñande goo sumaye buyno wawi faljude jon noon si goɗɗo falji o ñami ma o yari konguɗi ɗiɗi hino ari ɗo konngol ara nongol wi o yoɓata fes hay hunde fawaki mo kadi dalil on ko honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki hadi selluɗo ɓe maki on mo ñamima o yari ñalorma sumaye hara o yejjito o tewaki fala shay alay haray hunde fawaki fa innama at'amahu llah haray ko Allah ñamminimo aw sagahu ma ko Allah yarnimo ɗum ɗo haray ko mako nelaɗon alayhi salatu wassalam karmo koɓe goo wi no hani ka o yoɓa yo yoɓu ñalla ɗon ko awon daaro si hakkil mata nangi ya tawtu wiɓe ɓe ya yoɓu ñallal probléme fo sala si hakkil ma nangi o tigi tigi on ala yoɓude ɓaynelaɗo maki ko Allah ñammimma ko Allah yarnuma haɗas tammiye ɗum haray ala yoɓude fus fawakima donc ñamugol yara hara tewi pas bonna e korka rendugol bonna e korka firtugol anniyon bonna e korka no jeeyamum honɗum man akala aw shariba on mo ñaami o yari nanen fota zannan duhulal layl hara mo sikkude jemma on naati wono duule waɗa cuddiwi ɗo ha niɓɓita pit vers 17 ni anda sikkude futuro heewi hono hara ndiyan no ƴiwni ñaama tun hentoyo tawa jaka no manque quelques minutes hara kanɗon korka maka boni on faami no jeeyamum honɗum man akala aw shariba zannan baqa'u nahar summa tabayyana lahu ghayra zalik aw naam joni si woni kadi ka subaka masalan on tigi o hawto hara montre on ala takko makko ma téléphone ala takko makko ñaama ha o ronka andude jaka hara ñallino hara ka suur ka niɓɓiti no koko wawi arde bon wano bimbi subaka tawa ma ara no ƴiwni moƴƴa uddita tum fentan jaka mi wetorino hewtenan ɗon montre on ɓe ndara montre on tawa ti wano fewon ɗo wiɗen ko à 5h30 woni ko ñamete limite on tawa ya woni no 6h50 ngal ñallal ɗon a yoɓay ngal est ce que no on tigi continue o ñama jaabol ngol ko laa ñamata few kono noon o yoɓoyay ñallal ngal
faami donc ɗum ɗo sikkuɗo jemma on naataali de honno sikkuɗo futuro heewi tawi futuro heewaali o ñaami o yoɓay ñallal sikkuɗo jemma on no lutti o sulli haa feeñanoyimo tawi jaka jemma on lannino weeti oɗo kadi o yoɓay ñallal ɗum ɗo fof ko bonnata korko no jeeyamum honɗum wusulu shay'in ilal jawf bi wasitatil anf awil fam memgol goɗɗum ka nder estomac ma tawa ka kinar rewi ma ka hunduko rewi ɗum ɗon kadi haray bonni korka ka hay so tawi a anniyaki fi taƴugo bon wano masalan ɓe pompay ɓe lekki duppu pompa buytum op moɗa ma wano wirɗen ni en tout cas pihun dal kala ko no woni kadi woɓɓe fijirayɓe wano maɗɗagol lekku ma wano maɗɗagol en tout cas sifa ɗin piiji woodi woɓɓe fijiray hunduko trop sa fijiri ɗon goɗɗum a moɗi haray korka ma ka yeehi a yoɓoya ñalla donc haray ɗiɗo ko piiji taway ɗi hino bonna korka no toon ɗi bus taway ɗi karama koɓɓen hino limi ɗi ka defte e defte goo no famirɗon noon ko hunde lurrande e mum kono hino woodi ko tabiti kon e muɗum ko wonde si goɗɗum yottike ka nder reedu ma tawa ka kinar rewi ma ka hunduko ma ɗum a firti annuye ma on ma ɗum a rendi ma a fijiri kadi hoore ma a ɓattike sonnajo ha masiu ma o yalti ɗiɗo ɗi fof ɗi bonna e korka on tika bisimilla alaji donc haray koyen reeno fota wattane yila e ɗiɗo piiji anden haray ko honɗum no minirno noon ka fuɗɗode ko très important andugol fi sifa ɗiɗo piiji e ñawoje mum fi honɗum fi on tigi reeno o hoora ko laaɓi pos sakkitorum ɗum ko honto darotoɗen ko en andinti wondema horugol ngol no metti fi moƴƴa horugol tigi tigi wongol wallahi sabu hina wonugol ngol tun ñamali yarali ko ɗum ɗo woni hoore murando a ñamali a yarali a rendali ɗiɗo tati woni principe on kono ese ko ɗon hatti la gite ɗen hooray taɗe ndaru ko harmi hundukon hooray tako wowlu ko harmi juuɗɗe wo hooray taɗe memu ko harmi koyeɗen hooray taɗe yahu ko harmi ko non noon etc kala tere on tigi ɗen fop kun kala hooray ɗum ɗo haray woni on tigi heeɓi ko wiyete kon sawmul muttaqin korka hulayɓe Allah ɓen korka hulayɓe Allah ɓen donc haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo okku en kan ɗon korka yo waɗa en hoorayɓe korka hulayɓe Allah yo jaɓan en torkemo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tawni en ko lutti kon haray ɗen daroɗo ha janggo inchallah so tawi no woodi landale haray bisimillah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh